ndo ni vhudza uri podcast ti ina mudzimu nga ngomu ende azwa vhukuma arali zwi nwele. I love you, homie. I love you too, homie. Past 5 amashero ro tako ene ro futso nga 3 ro zo fane o ninga dela company cheo Alright, mara. Lord, I don't know. Mara, na redo takarela man. Yeah, so kabe bani no tuna in is, you know. Thanks for joining us. I'm Sirwan Desara, president. As can you so that's president the podcast. And the last wife life ruchi mtu ndi president enemy. Usazo kufika msi chepese ne reto Richard zinala president for oyiwa shango pezi. I always have that question. Yeah, maybe it can work. Rena not nazo are interested ka cycling a month. Zwa uthoga ndi mishumo ra kunitela vhathu. Yeah. Oh yeah, zambura zvanga shuma so ndiye ndizvumbura vhathu vati consider. Yeah, uve na president mti. That can still work. Yeah. So anyways, kabe wane noita nukori join fanona as I was still saying coming at you live from Panda Studios Nyafdiva. If you want to do anything chinachara na video that is going to need quality. You have phone ka 0100232939 or info@pandastudios.com. And then also this episode is brought to you by MR21, which is our biggest sponsor that we have. But they've been sponsoring us from the last year, and then now even now we still have them. So pusha. So if you want to know more about the packages never banads in terms of the funerals and the insurances, you have phone in our 015-151-0251 kana 0252. Kana niva phone ka number ya WhatsApp in either way you pop up and ka screen review. So yeah, ndi zwezwo. Hulisa. Ndito uri hulisa ka ndi hulisa. Hulisani, andi mudi. Anapinda kwa zamu zomule so rum twende ngudi mulwane usvika guy no. Right mara sasa wako. Right. As current of age ya youth. Somboona 36 37 na. Ngane ngintanya. Wazi yagwaba mimwa. Ende ka politics ya tuza. Ndina 38. Wakuzona zviyatusa ka politics ni una mtu muswa kuita so. Ringathemba watu vaso. Zviyatusa. So I think maybe before selazviwa kwambura why ndandisatu vidziwe mtu ndiyaicheka ndazvirarari kudzicheka va mtu vakuita mini vachidhapa kuti vabusa zvipi. So I feel like ndonoona zvainough zvine rangamba ngazo ti mara one thing chine ari tuchiona I feel like it's sort of like how you grow up, your background. So ari tudya ku background check nyara ri vo holisani ndinyi also ine chifani chaone chankanyisa nyano ri ndichivenda kana yeah no ndifi holisani mani holisani mani ndi mushavi vacheka ndudza vashavi vatu vamani vaonene pala I think ndi mudzi wa vutano ka zvitanga zva vashavi apalani so holisani mani orichera chisaulu ajana chikora nepala chisaulu primary ajana na Khweva high school ubva Khweva high school ajana sasa independent school echila cha Dumas chine zvino chonovhara ubva apo ndajana Univen. Ndi Univen inenge ndodiwana ndikazvita zipolitiki ndadepesera ndi chepesena school cha management ndikuita ndaka school cha management ndopenda kuita degree ya BCom accounting ubva apo nga 2008 ndatoanda ya Chikwana ndio ndikotomoshambira zvino razvika ndikomuna nditomoshwa Chikwana yaenda tomoshuma ndoshuma ka internet cafe ngori ndandonoita ngobhadhera ndarera ndomotypa CV nga mahara pa utonishabhadhera ndikona apply mushumo for free. Yeah, zvatusa na zvanchumera for 6 months ndadiwana ndaona mushumo after 6 months I think ndaona job offers nosvika 3 ka private sector enda tomoshuma one ndosonda shuma 2 weeks ngavege burarwa mpandera Ojami. Tuma politiki mshimoni. Wapanera vi. Yeah. Ola muna timu wangu ifi Andre Pinar wasanti tech shop. Yeah. Ola muna kongudisa zvitu ti. Nyabana zvazo induction mushimoni zvi important nga month. Nandozwa ndajena ndatomushumisiwa ndisiku inducting. So psychologically I was not prepared ngondikotobva straight chikoloni. Ndingojena mushimoni. And they don't even know work etiquette, all those things zvino expected. Namsi ndikobva simple instruction I was failing to implement. Yeah. Ola munara olesa ndoreta ngaina mpandera. Mara ndiya muri bongo ngava la munaso ngumpandera ndadwa ndisina business dzanga namusi.
So from there zvamburi ndopandeliwa namba wathoma business. No ndopandeliwa. Ndichibvapo the following week ndandikothoma PricewaterhouseCoopers PwC. Ndikuita work readiness yayaveke. Itopedza work readiness program ndandikothoma mapero guaranteed trust the following week. Akushuma chilidzi. Ndikopandulwa ngapenga veke ndakothoma. Kuti kusori ndikopandeliwa nisvika na rimini ngei ndotopandeliwa kana. Ati ndo apply ela chipinga ndikomana ndikoapply mushonga ndachapply over 50 posts per day. Ngotela chima internet cafe. Rocreate the CV kazi website zopambana nawo idzi. So if you're match you just say apply. Yeah. So akaposa dzanda zi apply zamsvika 2500 ngela 6 months. Ndobizoka interview za 5. Za 3 vanjia same time. Likely auri azikothoma ngachipinga chiti. Henda thoma ndakudipandeliwa ndichipandula ndikothoma apo noni PwC. Over PwC yapera ndandikoya guaranteed trust. Era spenda 6 months rikola 300 ngaveke. Waya kuulwa ngaveke. Work readiness program 1200 per month. 160 chipera ka bus la Patco. Wasora chile chipinga yewe nje. 2009 2010 wasara ngabo ma guys. Ewe ngo 300 wasara nga 140. Vagonochira mara issue ndo rina interested kuona knowledge. Yeah. Boizazo zvampandirisa nge ndizvo ndandikuprepare zvone zvinhu ka work readiness program. Yari chipera ndajena straight kangwa campaign on SNG. Zvino if SNG and Grant Anthon. It's one of the top 5 kazi auditing firm. Ndaita articles dzanga nepala riko specialize nga public sector municipal. That's why ndichamba nga corruption ndi understand ovaitisana. Bawatwe auditor. Ndotova ndadiva kumbulelo kwavo kothe. Zvovaitisana. Yeah. Ndapedza dzi article nepala nga 2013. Ndiapo ndathoma strand ndatoma focus ka business yanga straight. Over 2013. So zvamburi mini nana chance chova CASA iti? Habara mimi songoita. Zvakota muthu unofuna uvalesa da. Nela chipinga ndiyavona ndikobva university when you are just looking for a job. You'll take anything china chada whether you are passionate about being a CA or not. If in internship unamzi yo tsogomera zipuka ndingaijiye ngoti ngoda cherede ngoshava ndara. Tinobva yani nichingododzichira. Yeah. And another job. Now I was just taking anything chine chakuda. So ndadiwana ndikenela field mara tidhiso ndoita dziatikile. Yeah. Ngondopedza ndasainwa off. Knowledge and I didn't know I will need it in future zvindonova politiki. So zotusanga month. Ngondoshumana zi clients zotonga Eskom vo Transnet, couple of municipalities, the department. Jambo corruption nediva. Hey. No ndiyakona ifembeze ndatoivona noivona chekula pa. How do you tell uri company corrupt? I know you know no. The most important is to understand the system. How do understand how do people comply musi vachikubreaka mulayo. In a sense like niyawana ho comply ho to a quotation. Now no go feed mad to rare. If amad then akusupply nga 50 rand. Mara when you know very well chitu nichiwana nga 8 rand. If not I have to writing chiwana nga 6 rand. Yeah. No yakaya vatu vano to produce zvitu zvote. Mara niyawana go supply kama spara nga 50 rand. Mara nichichaka process it has been complied with. Mara the prices are inflating. Ndiyapalona na service delivery siya vatu. Over chere yota ya iko to provide mabadero 10. Apeza ko da badero liti. Ngore mini uko inflate the price mara audit achida if us understand it udobona zvitu zo comply asa wale finding ukona kutu taru dzothe rasa yapasisa rasa clean audit mara rawana service yango vatu machedo shuma ndiye zvinhu zvakuita zviitiswa so awa nichicheka ngamatandwana everything has been complied with machedo kutuwa mara nichicheka service delivery you don't see anything that is happening chamuri kunambara trauma pass because it's literally what happened in Eskom. Kids la zirelay dzajiwanga 50,000. Ndizvo zvakuita mara in terms of compliance nicheka everything has been complied with. Mara nichotomo chaka value for money na rakwe receive. Na zvibono zvori kuitwa vana. But then do you think in that instance waitwa zvofi rikojia koti yapasi ya 50,000 uri vatu vothe vane vokota vanga vokota ati ive cartel it's a well organized cartel. Uvana zi companies overall zene zakosabata quotation yao. There are others who have charged more than that 50,000. Zine dzanga vadzidzawe naye. Zvitoplaniwa zvakastratiwa zvavudhi zvitu. But wakola zvavudhi afanda. Mara problem is zviko compromise service delivery. That's why now we're saying all prices must be gazetted. Rigor ara amadi achigubu rifuna kuona mbara amadi rina were not prepared to pay more than 10 rand. Zombo zokana udhanyi government angotobadira more than 10 rand. That way we still get value for money. Yeah. And I'm saying rikodo empower abantu. We can easily say when ka panel rikoni pa business north supply madi north. Mara this is the price we're willing to pay.
So dzhani half kha ya mutengo ya mwana muthu anga kona u tshila thaidzo. There are just few greedy individuals who want to take everything. Vha fhedza vha compromise service ine kwa vhathu. Yo thomesa nṱha interview nda songo pfha nga ri ḓo thoma hapo ne ri khou ḓivha na zwo ri zwi itisani. But then I get it, and then you did say no move up la na thoma companies dza mini. No, ndo thoma nga supply and delivery. Nditenda nazo ti ndo thoma nefhala nga supply and delivery. That's why even ndo guda zwithu zwinzhi hafhaḽani. Reta supply and delivery, then eventually I entered into construction. My company is a grade 8 GB, and I'm sure within the next year and I don't know grade 9, which is the last level of construction. Grade 8 ita so zwononga mini. Grade 8 ndi idza nga dzi levels za mushumo. Mara the highest grade ka construction is grade 9. Zwomo zwori nṋe ndi kha just below grade 9. Grade 11. Ndi kha grade 11 tshikolo na ri grade 9 ni ita mishumo na limit. Nṋe ndo to sala nga step tshithihi u ndi dzhene hela level la. And then it's businesses dzi khou tshimbila dzo rali, so politiki yone ya thomisana zwavhuḓi vhuḓi uri ndi khou to bva nga nṋe muṋe. No politiki ndi ḓo ṋekedza tshiṅwe tshinepe hezwi zwithu. Okay, ndi kale ndi kha politiki ndi khou participate kha ḽeḽi ḽi oro ḽivhusi nda navho nga hanengei. Fast forward 2023 nda ḓiwana ndi sibadela ndi kha ICU out of nowhere. Ndi khou bva ndi mwe fhethu no pfi Brown Sugar ngei, ndi na restaurant Durban Oceans Mall ngei Mhlanga yo no pfi Brown Sugar, ndi co-owner hanefhaḽa. So ḓala business ti nda khou bva hanefhaḽa. Thi zwino vhathu vha funa u zwi ḓivha zwa ri ngo dzhena nga politiki nga nḓala. Ngo vhaṅwe vhana kha dzi social media vha ri nḓala. And ri mbo ḓumbula so ri khou ṱoḓoliwa hezwi ri khou tou zwi ita ngori ri zwi funa, ende no ri compromise zwi khou ri compromise ngori na fhethu na ri kona u shuma ngori ro thoma mahoro. Nda ri ndi khou bva ngei ndi khou tou zwi humbula zwoṱhe ndi tshi ḽa nda fha OR Tambo. Nda thoma u pfha ungari ndi wiki nga maanḓa. Ndo fara ku school bag nda pfha ku khou lemela nga maanḓa. U bva hafho ḽo ya straight nda wana dzi Bolt nda wana u kule badi. U bva hafho nda ya hayani, ndi to swika hayani ndi khou zama u dzula nda pfha muyo u tshi khou ṱuwa uyu. Ndi tshi zama u lala nda pfha ndi khou suffocate. Na zwi ndi khou ṱuwa hapo. Miya vhana vha ri ari vha isa sibadela vhona. Ndi khou thoma ndi khou hana nda ya da. Swika sibadela vha tshi swika vha tsheka zwiṅwe zwithu pfi dzi vital signs. Vha khou tsheka dzi BP dzi mini zwoṱhe ngo to ralo. Vha tshi tsheka arali depending kha zwine vha vhona vha ri vho pfi green, orange, red. Kha no pfi vho muḓiri red. Zombi ya red ndi muthu u thovhoni dzi pfisaho. Nda to tshimbila nda to ya straight hafha kha mbeto wa emergency. Ndi to swika hafha vha ḓisa all type of machines ine nga i humbulo bva kha dzi oxygen zwoṱhe. Ndo dzula hafha ndi khou humbula hafha ndi khou sweat. Hafha ndi khou fa phepho. Hafha ndi maḓi hafha. Hafha ndi khou fa phepho hafha. Hapo tshitungwa. Nda ombela nguvho. U fela madokotela vha mbo ḓi vha khou amba nga luṅwe luambo hafhaḽa. Vha ri ewo muthanga if a tshila u ḓo wana mashudu. U bva hafho nda dzhena straight ICU. Ndi khou humbula vha khou tou nyisa scanner vha ifa a nga siswa na ngei hune a khou tou skeniwa. Vha tou ḓisa ya mobile vha ngskena na mini. Mara hu pfi I had kidney failure. Dzi lungs dzanga dza dzo ḓala maḓi. Mbilu yanga it was not generating enough blood. Generally ya tshi ndi goloi yo raw engine yo raw top yo chaya. So the only way ndi khou survive hafha ndi khou vha khou shumisa dzedzi dzi morphine dzavho dzi steroids whatever zezwi drug dza legal u pusha muvhili wanga uri responde normal. Na oxygen level is supposed to be above 10 but it was around 4 or 3. Zwaḓe nda khou tou tshizwa ngela dzi drug. I remember nga day 3 they had to call my entire family. Miyanga vha tevhela vho Venḓa vhaṅwe vha bva vho Cape Town vhathu vha khou ḓo mbona madzina vha vhudzwa u fika vha ḓe vha onese. Vho vhudzwa u fika vha ḓe vha onese vho muthu hayi anything anytime is tea time. Mara nga ḽia ḓuvha ḽe vhathu vha ḓa vho give up vha khou ḓi hafha ngori if vha vho continue u shumisa dzi morphine it was going to probably even affect my brains na functionality ya muvhili wanga ngori dzi a damage la if you overuse it for tshifhinga tshilapfu. Then I remember on that evening ndo adela this is when the voice no bva kha nyuma I heard a voice iri Hulisani, you are very selfish. Everything you are doing is about you and your family. Ndawana vele nṋe mudzimu mpha ṱutshedza. Zwithu zwinzhi zwe nda zwi thoma zwi ya vha successful zwa tshimbila
Yeah. mara everything zvana ndikuita hafhaḽani I was only focusing kha nṋe muṋe ri tshe tshiṱaraṱa ri khou ḓi popa mabokolo ri khou ita mini ndi khou ṱhogomela muṱa wanga nda tshi ṱhogomela blind Zwi tshi khou ita zwoṱhe. ndi khou ita zwoṱhe mara mudzimu nda realize hango mblessera uri nṋe ndi ṱhogomele nṋe muṋe na family yanga fhedzi he has a bigger purpose Yeah. a tshi fhedza a ri my people are suffering because you are afraid to speak truth to those who are in power and nda realize 2019 khotsi yanga ndi havhaḽa no pfi vho Ronald Mani vhe vha expose VBS vha mbo ḓi vhulaiwa vha khathihi na Timson Musetsho So ndi zwa recent. nga 2019 ndiyo ndi vhona vha vhe tori iḽa VBS thoma attendiwa ndi yone vha lead uri vhathu vhanzhi na dzi mayara na dzi MMC na mini vhathu vhanzhi vha bvi mishumoni hafhaḽa na dzi municipal manager so havhaḽa vhathu vha dzhia tsheo havhaḽa muthu vha khou ambesa vha vha silent nga tshigidi zwiḽa zwithu nda tshi ndi tshi zhumbula nda thoma vha na thaidzo uri maybe I must not challenge ha vhathu vha for a month ngori vha nga mbvisa nḓilani Yeah, also. mara then u lwala hanga nda sibadela nda ṱoḓa u fa nda realize uri even if no dzula ni khou minda business dzaṋu lufu lwo swika ni ḓo vaya ni nga si lu postpone Yeah. zwi amba zwori ri nga si shavha u tshila vhutshilo kana u challenge zwithu zwine zwa khou khakhea ngori khou shavha lufu Yeah. ngori eventually all of us will have an Rote appointment fhedza rofa. na nṋe vha ni khou vhulaya vhaṅwe na vhone vha ḓo ṱuwa Yeah. Vhaṅwe vha So- vhulaya vha tshi swika hengei vha ruma hone. so ri nga si litshe u challenge zwithu ngori khou shavha lufu so that message yo ita uri ndi vulaye uri hevhani ngo a ri ambe ende ngo ri ambe ri sina nyofho ngori ndi yone nḓila ine zwithu zwi nga luga shangoni ngori heiḽa voice khori my people are suffering ngori in you are afraid to speak truth to those who are in power if ḽo fhedzisela ḽa ri vhathu vhe vha fara muvhuso hoyu a vha funi vhathu vhanga heiḽa voice ndi tshi fhedza u ipfa ende i ra thoma ndi interprete hezwi vha tshi ri a vha funi vhathu vhanga ni tsheka zwithu zwa khou itea zwezwo zwa itea muleḓane gandakanda ḽine a pfi a ḽi koni u itela vhathu dzi bada mali a bva nga 3 ya madautsha u swika nga 12 ya vhusiku nga zwo ḽa kwashandudza vhathu a ḽi koni u bva ḽa itela vhathu dzi bada to sumbedza ndi vhathu vhane a vha na ndavha na vhathu Yeah. tshelede ya tea yo itela vhathu maḓi hune zwino vhembe hu na vhoma 10 years huṅwe 15 years hu sina maḓi Yeah. na yana fhethu u tonga na vho Low Street Chat hafhaḽa ḓoroboni they have over 10 to 12 years hu sina maḓi hafhaḽa fhethu vha khou to survive nga dzi borehole mara hu na 300 million ye ya dzhiwa pango kha VBS vhathu vha tshi tevhela nga backdoor vha tshi khou itela dzi thumbu dzavho vhathu na musi vha khou ḓi tambula ngori over 300 million yo pangwa fhethu he ya vha i songo to ya hone Yeah. ya vha classic example uri vhathu vha funi vhathu vhashu Yeah. hu tshi lwa tshelede dza dzi bada ni wane a goto ndi dzi record bada yo itiwa mara tshelede to ḽiwa nga vhathu zwi to sumbedza ndi vhathu vhe vha fara vhane a vha funi vhathu vhashu ndi musi ndi khou interpreta heiḽa voice the following day ndi tshi vuwa ndi khou sokolila thi ngo vhudza muthu after nda to dzula one more night after that voice everything started to pick up after ndi tshi vhona ḽa muledza dzi oxygen mbilu ya thoma u rwa zwavhuḓi everything ndo recovera sa mini hey hu tonga ndo tonga ho to ḓa bviswa engine ya kalapangwa engine ntswa Weather vha sa pfi tshithu. then ndo dzula one more night nga ḓuvha ḽi tevhela nda ndi khou dzula kha normal ward they couldn't release me na musi ndo recovera they had to monitor me for 3 days Ngori vha sina vhuṱanzi uri itiani. it didn't make medical sense Yeah. nda fhedza ngo 2 weeks ndi siko vhudza muthu hayani only nga ngei yo no fhela almost 3 kha vhege ya vhuṋa nda kona u vhudza ha vhathu vha ya ndireva nda phendula ndo ndi hafhaḽa nda ṱangana hezwi zwithu ngo to rali and zwi khou nkhumbudza forum ya ra thoma nga 2015 ine ya vha Economic Liberators Forum ya si politiki Vha tshi khou itea mini? ya tshi focus zwithu zwa business that's why our primary focus as much as Richard Dresa service delivery Yeah. ndi wa addressa poverty ngori khona musi na vha na tshigonṱiri havha na dzi street light na vha na maḓi as long as una nḓala muḓini unga si vhe na mulalo So how do you combat poverty in name? I think- On the intunyana. no it is possible it has been done ri khou funa u thoma ra cheka uri miṅwe mirafho yo zwi konisa hani a ri cheke mapakistan when they first arrive Yeah. we can safely say among mapakistan kana la vhathu vho Bangladesh gai hela mirafho yanga nge they have probably 0% unemployment rate among themselves ngori voda they were able to organize themselves they worked as a collective that's why they were able to create mishumo amongst one another a vha ngori ngori mashangoni ashu na dzinndwa a ri ndile muvhuso ri tshi ḓa South Africa o ri itele mishumo Yeah. they created jobs for themselves Yeah. you go to the Indians naya hafhaḽa Thando the Indians have taken over Yeah, true. mara one thing they have in common is that they work as a collective Yeah. ni ya wana vha khou vula supermarket vha tshi swika vho ma 10 15 hafhaḽa
And how do they do it? They bring their money together. Yeah. Vavura supermarket in tea. After 6 months or so, they go open another one until each and every one of them achieve a supermarket. Yeah, we are. They are fighting poverty as a collective. Yeah. You go to the Jewish. Now when they use the same method, they are united, they work as a collective. Yeah, those you ones check I know. in Nigeria never he'll grow up. Bofarananga manda, they're in charge. The unity they have, ndio nene kota bakono succeed. Go bofarana. Yeah. And aramu Nigeria vura club, umesho uthoda bama batho bawe bote. Yeah. Then the question is, how do we do it? Number one, I always want to use Soweto. Soweto has over 355,000 households. And the before is the back room. Yeah. Ndegari mudimwana munga pala Soweto ukorenga chisibe. Example chisibe choku. Heila chisibe rego spend 75 randa. Now the 75 randa times 355,000 households. It's millions. Yeah, around a million. It's a million in Jisa. Mara, who is producing the soap? It's probably whites or Indians. Yeah. And the reason why my Indian and my Fuma is because Renarishim's Jachere Deyashu Raranga products and services that are produced by the minority, mainly whites and Indians. Yeah. And if we were able to organize ourselves, Rareban, Artome manufacture CBH. How many jobs are we going to create? Yeah. And upon why you are not relying what are we spending it on? Yeah. Why is it the producer? You go to cooking oil, cooking oil. What is the producer cooking oil? Makumba, what is the kuza makumba renga arinana zigurui. Nicha modo niko renga makumba nisi na gurui. Ara imeranga manda. This time, ani kunu weka plastiki. This time, anga kwashe na mafuta. Anga kwashe no kwashe. Ningofuna ifara yote so. The rest ningofuna ufara ngabo. Yeah. So imagine if una watu bana robo organize in an area kana umayana nenge bakweta kuza makumba but already delivered. Yeah. Rawana at the same price. Ngokumba ni kumba no findi kumba la muhuru. Yeah. Raiwana at the same price mara go create mishumo min amongst our own community. Yeah. Ngorenda zuna record of what is it that we can do for ourselves before that rely like a government. Yeah. Ngo reality in 1994 our people were promised mishumo. Someone is about to reach retirement age. It's 32 years later. They still believe in the system since 1994. Ngo we were told that we'll get free jobs, free education. I was going to tell you. Ngo na chaka China unemployment rate is the lowest. Ngo economy of China yononga ma China. From informal traders to small businesses up to the factory Quran. Na Russia. Yeah. Unemployment rate pass Russia ngomi economy ya Russia yononga watu ba Russia. Yeah. So rina pano unemployment rate is the highest ngorumini. Economy ya pano ayononga watu ba South Africa. It's the second class. Ndi watu boto dao. And they don't have a responsibility to create mshumo. Yeah. Rina bana rikufuna to understand there's no one who's coming to save us. Rikufuna to the organizer araba united aramu the create mshumo. And how must we be united? Never zoni ngochimbira pano nini hapa badani. Na tangana na mbava iko the nefara nkunzi. Na disorder ronela mbava ni note ingani buraya. Yeah. Marna chamerana na rivimba. Na watu bana vanifuni watu bavuwa mbanaini. Kana zi competitors zidova za rochigevenga. Yeah. So I always say that spirit chinra kono unite ngacho ngorukwa common enemy ndi mbava. It must be the same spirit china ra unite ngacho musiri korana poverty. Yeah. Ngoro if you fight it alone it is going to defeat you. Yeah, so So that's what we're trying to advocate: self-reliance and self-liberation. Yeah. So and chiri chinra koto tomo yuba porande mumburu. Yeah. As long as you can offer a Z83 ningo jonga mushimu the creator and they for a degree na masters. As I expire no certify na no certify. Yeah. Hey, Mara, we need to start organizing ourselves. Richa ko richara dasho ko shumisa kami. Mi gaina rarenga venda. Haber na mabrasi venda. Na kama zondo na mabele ringa details just. Ringa detail. Ndando koma na watu kana ndani University of Free State riko launch a student wing. Ndere beni ko wara ngori machudeni hako itandu. Ako da ana chelede ano no sona offer subject in tiba koto ubuya. Baba sina chelede. Ndere wara site manufacturing hub manufacturing chisibe. Riri is our fundraising strategy. Ngora watu there are 27,000 University of Free State machudeni hapa. And everyone is buying a soap. Yeah. And about 127 and FSAS. So they have a buying power. Yeah. Mara hela chelede to go expand kazi products ngorengo zingo manufacture ngapo. Yeah. So if you can manufacture this washing powder, wewe na irenga.
who can have enough fund your fund machudini oṱhe ane anga vha khou dropa out. Mara don't you think now vha khou ḓo thoma humbulela zwori tshelede ino ṱoḓea ya capital i ḓo vha nnzhi so rather ri sokou ita zwezwo ri ḓi shumisele zwa vhathu. Hu tou ri tshi dzhenela tshelede yoṱhe ri ya zwipoto ri ya tops. Oh yeah, We have money. Between December up to 31st, we spent over between 7 to 8 billion on alcohol. Narrative yori batho ava na tshelede sezone. Every weekend and I check, vava go popa vaswa. Yeah. So we can't say we don't have money. Na mikhukhuni zvipoto zviva stock out. Yo jena 370. So in reality there's no one on record rine riva successful. We owe it to ourselves, we owe it to our children, we owe it to our family, we owe it to our community. Or we progress. So the minute we get rid of mentality of dependency, we're going to start doing it for ourselves. Ngor if nichikono vya chelede ngwa wote ngorenga zigroza. Riko stop a minute tamba stock ofera zori renga zi equipment retome zvitu. Okay, ale kupfara there. And then vakombo okay, vavakali waro line la kubusa zvino. So instead of ubva pala why join limwe vafunga kamsili kuita kwine why rotoma lacho rine vana rana mara ledisa sa political party. No, this thing ane ndikara ione. And musi ndiko respond to la calling. Zviro zvacho zvako soko fall into place. I remember there's something that we started 2015. Yeah. And our primary purpose was to make sure revisa about poverty. And I can simply say auna zangano line la kwamba language ya South Africa. Yes, self-reliance. Everyone is just going to people telling them what they're going to do for them. Right now we're telling people what can we do together for ourselves. So most no jura yana rendelo zvitu zviite. Yeah. And the reason why maybe Samika service delivery. Service delivery is a constitutional mandate. Yeah. Whether you speak about it or not, by constitution you need to do it. You need to give people water. You need to give people housing. You need to give them access to roads. They must have access to education, access to healthcare. And those things are chapter 2 a Bill of Rights. So, Mara, beyond the service delivery, how do we then address poverty? And the good thing, once you are part of government, all the cleaning materials, example, must be as much of vandals. Because they produce our local. The toilet paper, the government and as colony, nothing's going to be pazan. As manufacture local. Ndimusuno no fara politics because I'm influence as the police. Ndiyezo une politics jena one. Maragor unless we defeat poverty. That's why ni Soweto una zote zvine venda bana azvo ngi. Mada sokotuwa Soweto. Zipoto zingodara. Mara there's no peace because there's poverty. Hela zvitu zvine venda riko zvitoda. And riko fonga rwanzira zviwana $1. Lingasirara as long as unandara. Ngori kunyanga bada ngiri. Ito zvika bada. It's important bada ti. Bada kadzibe hona. Mara rivanisa to solve a problem ya kuthoko. As long as vatu vanandara, as long as vatu vasi economic active. Uto dzuro na kugevenga. Yeah. Unga GBV do dzuro ko increase ngoro munara sa kono afforda. Mwana chiri koda roto report urembura ngampa. Ada na chitu. Mwana chiri komura yokera. Ni mana rwamme. Yeah. So, poverty ya contributor futi. Is one of the factors that contributor futi nakazi GBV nza koite. Yeah. Okay, and then Richiko Tomamba ngeti rari kamuzoro kids political party watotomumla zwa corruption and then now you have ELF SAT. So how are you going to convince people who renero radi so in as much as kofi but when embed one that mentality or out of the political party nzwa yosvika we're going to think of corruption in as much as vadotoma vakuita vakuripura pura vaita snordo zkonisa netsa ELF. No, I think we have proven it. Revanga vatu vane aromeli mrao. Ngandira na kodina ngayo bembe. Vatu vanji va vatu mamadzangano vanji va bembe. Va modisi ko disappear. Ngoro va po maroto. Nato chekona vatu vanji va vatu ma structure long before. Va modisi ko disappear. When you know zamwanya na ufi nitwe. Teba dozori ndara yo. Samara vatu to ndara. Na level then rapporta kayo vanga serikone. Auna zvino vanga disa zvina ri tuzvivona. Deep in level. If you are running a grade 8 company, it's big. In a grade 9 is big. Yeah. So, Baba defuna never about to Varnandar. Marane, even when I was on that side, I used to sit on the highest level. Even Rajurana about Warwana South Africa. Yeah. So most of them were Rapala Bembe, about Zuraka Frazenda Zurakazo. Wofaro Mubu yeah. Before. Decided to Wangange. So is there anything general for how to evacuate as well? So ne ayo ndoto vawa kane munhu rezvi ngasenda vando ita wenje. No, ANC itself in paper is a good organization.
and na vhunwe vhurangaphanḓa national they have good intention Yeah. mara vhathu ke cancer ya corruption it is so deep that it is iko hu thoma vha corrupt muthu are branching are ka ward level musi u khou tholwa dzi EPWP a tshi vha no vha na vhathu vhawe already so havhaḽa vha nṱha vha nga amba zwine vha khou ṱoḓa amba ri ḓo rwana corruption na mini mara as long as he cancer i hange fhasi a huna zwine zwa khou ḓo change. Yeah. So a hu no pfi heḽi ḽihoro ḽi vhusi ḽi nga change he cancer is too deep i ka stage 4 Yeah. nga nḓila ine nanevha vhaswa na vha kha youth league ya hone yo no vha kwama na cancer ya hone so you can't even say u ṱoḓa iṅwe generation and that are different yo vha kwama cancer ya corruption so and riṋe vhathu are saying zwa ndambisa zwone corruption you might not necessarily be able to eliminate it but you can manage it in a sense of you can gazette all the prices. Yeah. So the nams arali if voka kha vhafha A ane vha mu favor we still get Muhammad at a price ya gazette. Yeah. Ngori na rekopesela hone service deliveries kwa bathuni ndi ngori prices are inflated. Yeah. Na wana ningo teta bada ya 1 km nga tshelede ine nga ita 5 km. Kozwana zwi. Ngori meaning the system has been rigged. And the minute you gazette you are able to say no everyone ana na capacity you can come and do this job but at this price and at this standard. Mara ngori there's few people are benefiting. Because zemo ivara system is avule uri mwana mwe awana chance to participate. Ngori unfortunately rina sa vhathu vhathu you don't get are na zi inherent are inherit zwiito na zi transfer nda na mini. Yeah. The only way vhathu vha nga kona raise capital is when they are doing business na government. Unless if you to fortunate vho no bva mudini une vho kona thombo benefit nga tshifhinga tsha apartheid. Vha khou shumisa na vhumphepo na vhunyi kha mivhuso ya kale. Mara if you go to thoma from scratch chances uri ni vha na capital are very slim. Yakona nga maanḓa. So rigori ye system is possibly vuleye vhathu vha benefit. Uri tsho vha na muthu muthihi ono dzhia almost vhoma 20-30% ya budget ya masipala. Yeah. A khou shumisa cycle yawe fhedzi. And then who are you gunning for with the ELF? Is young people only kana muthu mwana? No, it's open. Rina ri the vhathu who are saying they are tired of the current status quo and they want to do something about it. Yeah. Record the vhathu who are saying they are tired of poverty but they want to do something about it. Yeah. I record the vhathu who have accepted defeat. We need people who are saying who acknowledge that there's no one who's coming to liberate us. We need to liberate ourselves. Yeah. Record the vhathu who understand or if whites were able to do it, we can do it. Ngorape nicha muvusoni you don't find white people working there. Yeah. Nicha zvikoroni you don't find white people working there. But the unemployment rate is the lowest. It's between 6 and 7%. Yeah. Because what they've built their own economy. Yeah. Indians is the second lowest, sitting on around 17%. They've built their own economy. Yeah. So we need people who are saying if those people are able to do it, we are also equally capacitated to do it ourselves. Ari kodza vhathu vane vha khou vha khou dzula yani vha lindela uri vha ḓisele zwithu. Ngoto vona to shuma nga ini. Ari vuri shuma ari supportane. And even if we don't like each other, it's fine. But let's agree that we're fighting a common enemy, which is poverty, and it needs us to be united with the Vimba spirit. Yeah. But then don't you think the opponent comes around and rekotumuluzo only because but one of the net roads and 370 like you were saying. And then you but what can you go from 350. So if I talk celebrity Jesus or could be what for you never going to shuma footy as the No, that thing government is trying to build a social state where people are dependent on government for survival. They are trying to do that thing or you can't bite a hand that feeds you. Yeah. And our people they even run a campaign. Say no, if you vote for any other party, your grant will go. That thing is a lie. They must zvipi madaradara ila ndi tshelede ya muvhuso. Irrespective yoro jenanyi grant ikudova on. Yeah. Mara what is important or if you want a grant, how do we make sure or in a year 12 months or 24 months you are in a position where you are able to fend for yourself. Yeah. You're going to provide for familiar. So what they're trying to do like a government and the minute you rely on them they control you. Yeah. So Rena was saying good no it's fine we don't have issues on grant. But about when a grant mara they can't live on grants forever. Yeah. Go down project no chiko like a grant. Yeah. So was saying are the organizer let's start to build small industrial hubs kawadingo nemo never to wadzura on. And Richard is industrial hub my big factories just shipping containers in a particular space. Yeah. But what we does small scale manufacturing. Mahosa na zilende vhathu vha ṋekedziwa vhathu ita dzi poultry farming na mini. That's my bribe pack on Vangi South America.
ane atomachimbira ende ri kwaona manja kubva ninge otomafriza aita mini rarwa namalwadzi ane ari adhivi. yeah So there are things that we can do for ourselves right or tshelede yacho ri shumele i kone u recreate mishumo. I was talking to others nga nḓila ine ranwa ngayo South Africa, at some point we must have liberated beer. Tina inwa beer iyi ine yo manufacture nga veini yo thola veini or every time when you drink you know ni go contribute kha mishumo local. do you still drink now? Melicha Ndolicha totally after urwara zulani hana mudro zamuri without a notice ezena bona zizituko ni pachine pachaona rosaso jenga rikozo kuhamba bathu because also nikwambela zvinoda kufunga ndambura kamzina ndotoshiririwa umwe so no. Sukuite yawo nje I had to go there in silent or ndikono na mulaedza ngora I think ndando lose purpose. Yeah. And then also once you get in power because ndizvo zvine vari kuti muzvumulo zviri okay in as much as rono vanola mentality it's fine mutu kajeni in power ale mara kale auto mari pa service delivery, so which one are you going to be? That guy I know that okay but work andile mari less tuku kana I don't want to eat at all. And then currently I'm not going to go back candidate ka masipala na mti mara my role will be to hold accountable but when the rover deployer ka masipala ngochimwe chipinga ifina tanyo jena pa levetu especially ngudiro trauma yani gwinya system ile so zvinani kodwa watu vanga vajena we tell them this is what is expected. Anyone who does not deliver zvikava too comfortable anoisa kovyange rikumrecall rapanga vatu vanozoshumira vatu and namusara mtu asvika jena jecherede dzavatu utodzitanza ngori rinasa dzangano ekatireza baka utozvamusha vatu vava votopanofa utodzitanza ngori rina ringasisapota zvine inodhojera zvino cherera. Yeah. Because ndakutodhenefo zvino okay si inino right so ni right anokonyagoita chitu mati vari pasi yange ava unoona kuti tomoita EPWP yavo. No, we're going to hold them accountable. I always say in our organization if there's an opportunity are a fair process that everyone will agree to. Yeah. Hey. And unfortunately Richitomai we even attracted about munobva hange enda richibvona vanani zimbabva vori kakera mara I was even glad the national election we didn't get a seat. Ngorako jena parliament nena the characters are wrong. Ngorichi toma we didn't have time to do vetting to understand who is who. Rako sukori wonke kange. So how do you check now? Or umuntu ndifunga uright? No, we give them responsibilities. Sometimes we give them financial responsibility. We see how they behave. Reber komaka. If you can't account for 100 rand, we can't trust you nga budget masipala. Yeah. Reber kotomu nibona yindi mbave. And niswana kakana misada. So that's the only way you will see. Ngopa about responsibility na ba interest nanga chelete. Then the tomo bono runa gunwe na beni mbava ndi mbava change. Yeah. And then within your party odara vatu vatuku mini cause vatu vachikenela zvoke una vanana vatu vachifumakadzini na zvoraro. I think we're fairly balanced. Like national, our national chair is a woman. She's a youth. Our Secretary General, she's also a woman. I think she's just above 40. I think she just turned 40 recently. She's very young. Couple of South Africa, 40. Then even the regime, like the convener of Mbedzi, is not even 35 Mbedzi. So you have people all over, Then you go to Northern Cape in Kimberley, we have Dominic. Dominic Liana, she's still a youth. She's a regional chair of that area, All Black. You go to Johannesburg. Uhlamalani Nyati, she's just 38. She's a convener. She's a secretary at Johannesburg. It's like she's a coordinator. So we have a lot of young people who are giving them an opportunity, but we also have matured people. Yeah. Because you don't want to have only a group of young people who are learning on the job. Yeah, true. You need to also get people who are experienced so that they're able to provide guidance. So even in Bambi, we're fairly senior people who have been around, who are experienced, who are guiding us when we are making wrong decisions. So now it makes sense headquarters if I'm not Joburg. Because I thought maybe in as much as ichingabe what maybe but what data comes vendor page because that's where you normally see you focused on. No, it is important or une mtu avaone ave na footprint kulwane ngori people will check okay if you're born in vendor what is happening on avaone ngori vatu vononi diva vasani support and vatu zomzoba they know your true character. At first what they thought maybe we were just playing after national election will disappear. Mara I remember immediately after his election as it 3 June
ro to raita machivembe apalani after singona city 19 national mara zvingori stopa just 3 days later we went and marched rekwavembe district municipality rekorwero riveweni na vatu vashava na madhi and masipala wakuita dziboholu apana boholu ntiya vakuita nga 1.4 million rina richiita dziboholu ya 35,000 apala masipala 1.4 million then ifana video yone ndikuzviyamba kamuzi yako yapasipasi une madhi pasipasi guy une ado purify yakati maybe aikobvisa wine madibolo dzawo za special then rarevewe au mamatraka rareve ningaspenda 1.4 billion ningotorenga matraka ovora ngotraka litilopera you can get it around 6-7 million ndibuzinowaida nadzimakapu ngonormally it's around 5.5 elandu and maybe naeda makapu yavo 20% it will be around 7 million rari ningofuna ustopa idzi dzintu dzaviwo nangova zvistopa then the following year 2025 ngavo may varenga la matraka maviri zvokudzishuma zvine vatu vava kuhamba nginda no vari techeresa rina we have started to control the municipalities yokamasipala ngotoinfluenca ngotomacha noisa dziproposal dzine dzava sound varenga la matraka nga may 2025 hapera mwaha yasvika najanuary ili atraka letomushumira vatu vakotambura ngamadhi rado raita follow up vakona advertise I think 4-5 weeks back vakona advertise kuti vakota operators dzamatraka la mara wazvibona zo ndimasipala une horariwa ma and nato anacheka zvodzi nacheka age group ningatojena pata kakanselele dzapala yatulamelana vembe ningatojena nojena ka old age home ndi vatu vane vakoretire vakodorokolaka dzopedzisela they know in the next 10 years 90% of them vadovovhai not ngori nga age ngamalwadze aluwa and rina rodzura savaswa rikoveya vumachiro asvika vatu vane they won't be there in 10 years so avana ndavo avana ndavo that's why they're just messing up that's why vasavona problem uspenda 1.4 million ichingaita chitunga maybe 120 maybe 150 fatangana zvina dzitengenyana mini mara you can see they just don't care Thank you for watching this episode. It is proudly brought to you by MR21 Funerals and Insurance. If you want to know more about their funeral plans and all the insurance that they have, make sure you contact them on 015-151-0251 or 0252. Or you can contact them on their WhatsApp number, which is 061-509-0775 or www.mr21.co.za. MR21, true respect. And then also, speaking of all these figures, 1.4 million, I mean, mungamtangadi usuri, okay, comes the political party, is one is an information zarario. So last to be in was vaga, because of funga, mutuanga skodanazo, just to about for Chedabe Kotambisi. When we were there, even the mayor confirmed it. I don't know. She was. Who's the mayor of Tulamela? I think how we were free that Wembe. Then, Tulamela and Devala is that lady who's a pension, man. And I can remember within a zina level to only divas. You confirm. I think don't know when I TikTok. They never love no like the one who female like by just decisions. The one mayor, he's a political head. The one whenever to monitor about. Yeah. So what was saying vaswa ininga sisikodzura nasedza shango lacho likotwa zvino la kuitiwa abene vendo funa likule since Gauteng honova na women lane that's a news ikarondi ku city kuswa wa approve new smart city Lanzeri honova na Rose Bank zo developiwa to a particular level and the waterfall una Marika Northwest you approve Marika na city una the waterfall mara avala vatu vote they are not even thinking uri vembe we can actually bring a something. What is it that we've brought in Venda Vache 1994 Nix except hune roads za dorobo ngori vatu vakoda chelede varingisa zvitenzi vachiya dorobo yothela so you can't even ingasekona hudzana thando mara I'm saying it is possible urive na dorobo ntswa pala vembe mara it needs young people who are visionaries another in 10 years who can have a new city mara mutu anako those ingachaya anytime ngazi blood na BP angasihambe ngazvitu zva 10 to 15 years yeah mara if ofara vaswa were able to say
maybe between Liverpool na Chakuma or between Matox Capricorn na Louis Richard, let's do a new city da. Yeah. Ninga ibe yatoda a new Santini da. It has been done that people are interested in investing in such. Yeah, now that she said, because Komrutonga Tavani to cheese shop is. How about they can't think beyond charity treasure? Or the intention, they can't think, they're not creative enough. Yeah. Mara, you got a new generation to say these things can be done. Happen na cheka bembeti, we're producing, washumi, wofaro economy ya South Africa, wunja wendi bavenda. Na matsonga na mapedi, ngondi batu bojenesa uchikoro ngangi. Yeah, true. So ndipo uko the best engineers bahone nepo, the best what bahone nepo. Mara abakushuma wonera bahone, ngori uranga pando farao. They can't even think beyond. Ndako techeresa mu premier muswa. Mulorondo ori pulukwa nebe metro municipality. She's not thinking of building cities. Uko do ushuma ka infrastructure cha apartheid. They don't want to build zwiswa, zwino zdozo diswa mubuso muswa. Yeah. Yeah, ne. Mara andi kuti mulipfesi land. Lo expand adorobo na mean. We can do a new city munada. Iko tiyo baone pala. And then also, you know, there's a thing that you went to and touched on in a demolition that's in because I saw you were very invested I'm still there. Yeah, no, I received a call early hours. Ugo fe woman wobona zunzo kweta imradane. Ndara ndayaka social media. Yeah. Njiwana zinto ziko kwashiwa ngorana. Ndamodiviza meeting na vatu vanenge uri ari tangane tsini na Vuwa College vatu vadava vanji ati before zvatida chitu unoda wana permission ka vatu uvako taenda rushumisana navo richiwana zvitori zvapalani ndiko uri there is a dispute between masipala na vatu vachivase Royal House vachivase Royal House, they have papers, they have evidence. Zinaweza kuri the land belongs to them. Kaka mimepe apala na zi gazette za zamba. Iko sume land brass. Ine onwanga watu wachivasi. Va masipala var he land and yashu we have proclaimed it. And na cheka vembe. Renga students 90% ya pitu. Urenga students kama hosi. And na msanda na nawa PTO. You know you can proceed no further. Yeah. The process ina rotororo wakayo and vatu vavaranga students vunji vapala asi vatu vanji vonobva muredhani vano vamuredhani majority ndi vatu vonobva kazi area dzanga nnda maayani une ushuma PTO so that's the process they know vaitevera vatu vadipataira vatu vavatu. At the same time masipala was also fighting to say no man he land asiyange ndi land yashu vambodiwana hela court order nga 2001. Is it 2021 and 2001? 2021. Yeah. Yes, thank you. Nga 2021. Vaima 5 years. Vasiko implement la court order. Vatu vachikopata. Mara they're not sending people on vatu vachikopata. Hey, let's not pata vitu hapo. I think communication ya solid determined towards the end. Vachikotoma plano kwasha. Because ndofa kamba zwadzi sheriff rar kudirumela vatu vachikodiya na mean vatu vasa kutecheresa. Mara ndizvo zvatomita zvezvino hezvadzi sheriff. Zvichaitomesa marepi na mina. Mara mseniko mbono zo mtu kopata wani saina mstop. Because that's what they say no rozviita and apparently namsanda vafibage vamuredhani vava kudiudza vatu no vatu kavabve vasongopata vatonga varengesera no vamsanda vamuredhani varipota kachivase Royal House. Vasa ndivange ndivotovera zvone ndizvo ari votovera vamba ningasvika nari nikujia instruction yamahwasane wamahwasane varipota ngentha so vatu vocheka authority vapfuri votovera ape votovera valasi mutu asitovera pedzi vadova vamember ya legislature Limpopo so he's a lawmaker so musi lawmaker kuri viuyani panda mutu unoshumoita milayo kaprovinsi ningazimutembe zvone ndizvone ndingamutemba ti mara ndichikuzumbura ne ndikumbura zora okay in an instance ine una musanda votovera vone vachivasi vopa nemantha savo mahwasana papasi uri kandije decision ndichivochia decision vavachikotomodwa varoredzana nazvinhu ndandichikuita zvino vari kutodwa varatemba nyapo peti because I feel like problem ihapo ndodzura nge ndika interview ya Vembe FM ndovona rumwaro urweva urongobva musanda rwamahwasane rukomberela land
ha Tshivhase u sumbedza zwori a huna zwine vha zwi ita unless of approval ya Tshivhase mara a thi khou ḓo tou dzhenesa kha polotiki dza Tshivhase na vha Mahwasane zwine nṋe concern yashu rine ro dzhenelela mafhungo ri khou imelela vhadzulapo uri vhadzulapo vho ḓiwana vha dzi victim zwa dzi conflict dzi khou itea between kha Royal House na masipala hezwiḽa zwo pfhi when two bulls are fighting hu vhaisala mahatsi so vhathu vha tshi vho tou mahatsi hafhaḽani and lune if hu vha hu na order between kana hu na pfano between vha vhuhosini na vha masipala ndi musi songo vha na confusion yo iteaho so that's why rine ro ima kha side ya mini ya vhadzulapo a ri khou imela masipala a ri khou imela vhathu vha vhuhosini hu tou vhathu vhane ri khou lwa navho ri khou furi vha ḓo vho ita there could have been a better way u deala na ḽa mafhungo ri khou lwa na vha masipala uri vho fara court order which is lawful mara how they've implemented it is unlawful mara vho fara court order yo rali zwino i khou lwedzana na vha Tshivhasa no a khou lwedzana na vha Tshivhasa i khou lwedzana na vhadzulapo a vha khou vhidza vha Tshivhasa uri vha ḓe vhe dzi respondent vha khou deala na havha vha khou shavha hune mafhungo o thoma hone vha khou thakhetha havha vhathu ngo ḓo zwa vha na backup ndi hafho hune na riṋe ra swika hone ra ri havha vhathu vhane ni khou vha undermine vhiwe na siko pfha nga ra vha na voice ri ḓo vha representa riṋe ndi hezwo ra ita zwone and ri tshi vhaisa court ro thoma ngo vhaisela ḽiṅwalo vhathu vha masipala in our memorandum hana a couple of issues mara yo thoma ndi uri vhewe ifhani vhadzulapo vhane vha vha stranded alternative accommodation hola municipal manager a tshi vhuya ri no will answer you in 14 days u khou ri in 14 days hu na vhathu vhane they are stranded ri tshi pfa ra pfa uri vho meyara vha na imbizo Tshidimbini ndi khou mura ndi khou vhudza mapholisa uri no zwino ri khou ṱuwa ndi khou tou saina nda ri zwino ri khou shumisa gorilla warfare havhaḽa vhathu ri tshi ṱuwa nda ri no ri ṱuwi khathihi vhe ni bva nga dza hafha khoroni rine ri ḓo bva nga dza nga hafha ya unit D mara ri khou ṱangana ngei Vhembe TVET college ra ṱuwa ra Tshidimbini shu a ri tshi swika ra wana vhathu vho tshuwa uri khou swika ri vhanzhi vha ḓo zwo ri ya masipala na mapholisa ri wa sia ngei kha imbizo ngei vha khou amba nga mini vha tshi khou amba nga dzi program dzine vha khou ḓo dzi ita na dzi budget vha khou amba nga maanḓa nga IDP dzi project dzine vha khou ḓo dzi funda ri tshi swika nda wana vhathu vho tshuwa ha founela na mapholisa for dzi backup vha wana riṋe ri khou dzhena ri khou ita phosho ro tou du ra thoma u vhusa dzimbudzo swika tshifhinga tsho ri vhathu vha vhuse dzimbudziso a vha khou vhusa mbudziso dza zwithu zwo nyelana na dzi IDP kana na zwa muleḓane no ro kona u dzhenisa zwa muleḓane mara through zwa dzi IDP tshikoloni tsha vhuṱhogwa ro vhala document dzawe hedzilani ra thoma nga dzimbudziso dzine dza khou amba na document within the same document ha vhona dzi budget za dzi disaster what ri ḓiso zwa muleḓane nda ri apena hu na disaster ngei na budget ri khou dzi vhona kedzi so i khou shumiswa hani tshelede ya why is a provide vhathu ya vhafha vhudzulo or at least ra ḓi tou ramba uri ni khou amba nga service delivery dza dzi bada mara maṱiraka a vhewe magandakanda a shuma nga maḓau u bva early hours u swika nga 12 ya vhusiku mara vhathu vha tshi khou ḓa dzi badai ha khou bva magandakanda ashu afha vhathu dzi bada nda fhedza nda namba na vho Mera straight vhone vhaṋe nda ri khombela ri vhonane matshelo nga 8 u bva hafha ḽena ra ṱuwa ra pfana ri khou vhonana nga 8 na vho Meyara u bva hafha nda ra humela ga Thulamela ra swika ra lala hone uḽa vhusiku i khou na mvula athi ḽitshi ri tshi khou ṱuwa ri funa vha lindela henefho i tshi ri 8 o'clock vho Meyara vha ngo ḓa na PA waiho ra ya kha ofisi ya municipal manager a fonela PA a ri hano ri nga si kone ni vhona ngori hezwi zwithu zwo no vha mulayoni ri tshi fonela lawyer rashu o vha sathu submita mabambiri court zwa mu zwori vha khou tou zwifha heiḽa PA ya vho Meyara zwa vha zwo ri vhaisa nga maanḓa uri khou vha vhudza uri na vhathu vha re stranded vhone vha decide u sa ḓa mushumoni vha sa ḓa mushumoni likely court ya vha i khou dzhena nga ḽavhuṋa i dzhena nga ḽavhuṋa court ya dzhia tsheo uri vheiwe hola jaja vho kwata nga maanḓa a khou amba uri hezwo zwa itiswa zwone it's inhuman we is ubuntu ri khou ita zwithu ngori hapena fhaḽa uri a ni khou deala na dzi land grabbers dza Jozi ni khou deala na vhathu vho rongo land vha nga kha ḓi tou vho renga fhethu hune vhesa masipala ani u recognize afho fhethu hu vho ya ndi nyago ḓana kha heḽo zwino ti hune nda khou renga hone ndi responsibility ndi ya nyifhala fhethu ko zwine la zwo pfhi court kana mulayo hone wa amba zwori nṋe uri a thi ḓivhi tshithu doesn't make things that I do right so fhala fhethu ri khou tea uri mini ri khou tea u puta blame khanyi because also na havhaḽa vhathu vho ḓi a vha renga fhethu ni a u tea u rengiwa vha tshi ḓo zwo ri vha nga u renga huṅwe fhethu everyone una responsibility to do diligence na vhurangaphanḓa una responsibility u guide vhathu mara hafhaḽa fhethu hapena vhathu vho ya vha confirm musanda vha rani safe ni dzulani ahuna zwi ḓo itea vha masipala vha ḓa vha ambara havhe ni khou ḓo kwasheliwa
muthu wani pa PTR ani safe biyo ndi shango langa abvisa mabambiri ane noni nichavara kwa make sense ngori ndi shango lawo ngori vamusanda vari mini riko tenda araveni kureli shango ndilaviyo mara bvisani evidence yorinorenga shango ngori masipala vesina shango ti kanje ndivafuna kuno ari vakudoita development varenga shango kavavhosini vakonoliproclaima vaita zvino vakudoita varava vari masipala bvisani evidence somuzo shango nolirenga karine vachivasa ngori rina rina prove heliland yonekedzwa rine murava ngavo 80 min enge veni bvisani evidence from 80 min to date norenga shango ili karine kana any agreement inaikosomuzo rotenderana uri veni kujiyeli shango ili nikodoita idzedzo dziindustrial zone namina mararo so our people were just trapped in between mara rina zvarasvika razvichallenge ko ndizvori you can't go nabvisa vathu ngamadaucha you were still saying the judge was very angry avo vavokwata vari no vabudza atoni yacho re naatoni yamasipala veibvaniwamba vapawara nipfana uri vathu ndovapisanidzi alternative accommodation vane vawara vachipedza vavuya vavopfana uri badzi 28 dzamachero ukomba machero ine nakoda after freedom day vathu vothe vala vafuna kunonwa vudzulu ndatswana nendikodotsa uri ndiyovona zvo vathu vakonowa decent vudzula ha decent vaona dzikichi muthu ari na vana vovala vaone dzirumu dzoteyaho uri kunochileya musi riche busy na court I feel like lo tangana nelivunga nga maanḓa ende zwino ahuna muthu no ḓo tenda u dzhia blame uri okay ndi nṋe na mini but then also what are you guys expecting zwoṱhe zwi tshi fhedza itea because vha nga si dzule vha kha nnḓu dzine is just a temporary thing. I think if we're able to prove it or hela court order we implement in an unlawful manner ri ḓo kona kha step 2 to recover the damages cost of damages dzo inkeriwa ngona vhathu vha khou ḓo bvisa zwilate zwavho na mina muaro a rufu a bizino zwa mubvisa rufu yawo a to tsitsiwa da kwashiwa ngori if they had good intention kana vana vhuthu vha ḓo votendela muthu a ngo ḓo bvisa zwithu zwa zwibvisa vhaṅwe na dzi school uniform dzo weluswa nga ngomu hanefhaḽa ngori vhathu a vha ngo tenda u bvisa zwithu zwavho zwiṅwe zwa available vha khou tou treatiwa sa vhabvannḓa na ndi raona muthu no deserve u treatiwa nga iḽa nḓila na musi a mubvannḓa a ngo tou treatiwa nga iḽa nḓila u funa u ṱhonifhiwa bvisa zwithu zwawe ngori hape na vha municipal manager ri kha Power FM vha ri na nṋe nda sa ḓivhi uri dzi sheriff dzi khou ya lini ngori dzi sheriff dzi arali dzi vhathu vha zwi ḓivha vha ḓo kona mini u mobilize vhathu against uri vha si tsha kona u shuma arali o vha sa ḓivhi zwo vhathu vha khou ḓa lini ari khou wana vhathu vho vhudzwa upfi ni ngo ḓi tea u bva ti mara a vha khou vhudzwa upfi ri khou ḓo demolisha lini vha khou tou rwiwa nga surprise mulayo u shumi ngo ralo so havhaḽa vhathu vho vha excited nga order ye vha i wana vha hanga uri tshiṅwe na tshiṅwe na musi tshi itiwa hu na maga ane a tea a tevhela zwi fana na ene u ina case uri muthu a bve kha nnḓu yaṋu u funa u ṋewa proper notice uri on these days hu na vhathu vha no khou ḓo muvea ni vhe no no bva on this day na nṋe ndi khou ḓa vho ino vho ima 5 years vho ṋewa order vha decide u ḓa nga madautsha after 5 years akhombo uri habe ni ngo treata vhathu vhaṋu nga heyo nḓila eyo zwa tou sumbedza uri vhathu vhe vha fara ndo ḽa muḽoro wanga uri a vha funi vhathu vhanga but then where do we draw the line between mulayo na ubuntu no zwi a vhavhi zwa because I feel like na nṋe ndo rali na pfhi ndi na vhuthu ti muthu a ḓa mbudza uri munna ni na court order itani zwine ni khou tea u zwi ita ndi tea u sala ndo sokou ima vhukati ndi nyuṱrala sa uri ndi tevhedzere ubuntu kana mulayo ubuntu is part of our principles sa shango is even embedded kha milayo yashu na musi dzhena fhethu midzi government vha amba nga vhuthu ubuntu nṋe ri khou ri a ri khou muthu ni khou tou mubvisa if I was government nṋeti hu khou pfi ndi khou tou bvisa vhaḽa vhathu lese ro dzi avenues dzoṱhe ri tshena option I was even going to get the interns ndi shumisa na tshikolo hichi Baimbe TVET college vhana ḓo ṱuwa vha tou bvisa zwidina vha zwipaka zwavhuḓi ra vhea material building material nga nḓila yavhuḓi ra bvisa dzi roof to make sure kuti ri a kona u shumisana na community ri vha save whatever that is possible to save mane vha nga shumisa futhi ngori tshelede dziṅwe dzi khomela treasury havhaḽa vhana vha ḓo ḓivha u wana zwi stipend and ndi dzi atizela so arali muthu ana nḓuku uri kona u musevela building material vha ḓo zwi khou tou ana musi a tshi khou fhaṱa ṅwe fhethu u khou tou spenda kha semende fhedzi na dzi river sand na dzi labour fhedzi mara hu vha muvhuso no khou humbulela vhaṅwe vhathu uri no khakheliwa you have been misled you are victims mara we can do these things better and if possible ho funa vha wana na iṅwe area ine land vha negotiate na mahouse vha ri no ni nga pfulutshela fhaḽani mara I'm saying if vha vho zwi implementa nga 2001 damage ya itea zwino
ya ḓo vha isiho. Yeah. So vhoima 5 years muthu a thoma roḽe ḓuḽa vha ḽi ngapha and apeni na vhathu vha masipala vha re na zwitwenzi hafhaḽani so vha nga si ri vha sa zwiḓivhi zwine zwa khou itea hafhaḽani vhathu. So wait, vha masipala vho zwi renga gai? Vho renga nei process famba vhashumi vha masipala vho tevhela nei process. Vhashumi a thi khou vhudzwa dzi level uri u kha nṱha gai muthu ndi vha masipala. Yeah. Hopefully ri nga wana feedback ya khwine man. If possibility tinto ri khou i shoota so ni sa tuyenge if na swika ngaya wana zwiṅwe dzi zwine a kuforedza ngayo nga ḓi tou wana clip na ri sendela ri nga ḓi attach magumoni ra for okay vhathu vha tshi sala tshi vhona video this is what has transpired now. Uri kono thusa anthu. Yeah. No problem. But then also after hezwinoni zwa mledana mini I feel like you speak more to zwine zwa khou itwa zwo khou ledzana nazwo. Una tshifhinga tsha musi dzi mvula dzi kha ḓi robvotsha. Nda vhona ndi hafho nda thoma ndo uri munhu na tshipindi man to ndi muvhidza na kha podcast. You actually speaking of how construction ya dzibada zwino you already know uri u khou fha bada vhathu vhafhio uri vha ite na mini. How do you get all that information? I'm in business. I know there's a panel. Hela ya RAL. Already zwino MEC obvisa list ya dzibada dzine dza khou ḓo itiwa. Mara vhathu vhane vha vha kha panel a vhathu requestiwa u fena vhone vha ḓise dzi pricing uri bada dzi vha ḓo dzi itisani. U khou ḓo ro dzula fhasi ya mugwavha ha dzhiwe fi dzhene bada mana wana ro panel maybe na dzi contractors dzo swika 100 a dzi khou tendelwa participate hu tou swika to ṋangiwa vhiwa so ndi zwine zwa khou itea ende ndi zwone zwithu zwine zwa demoralize vhathu vhashu vhane vha ḓivha mushumo uri vha bva afho ita business na government. Yeah, una hezwo nṋe ri khou ri mini ngori panel ihone everyone ari kha panel kha give an equal chance uri bida sende pricing yawe. Mara ngabe hezwo zwithu tshi pfi dzi prices are gazetted ngori nṋe thi vhoni zori why bada hu tshi pfi khou tea u competiwa ngori i bada ri khou ri hu khou tea u vha concrete ngafha semene ngana mini that thing was supposed to be zwi tou gazetiwa so ngori ndo wana khou pfi bada muthu khou ita u khou 1 kilometer u khou ita nga 5 million muthu a ita bada B ya 7 kilometer a ita nga 7 million. Yeah, zwa so make sense. As we make sense. Yeah. So these things are supposed to be gazetted. I know though people maybe wana matromba wana mini. Yeah. Mara those are just minor things. Usumazori our system have just been designed to singo shumela vhathu. Mara yo design ro vhathu vana kodo tswa vha kono tswesa. Yeah. So that's why we raised it in advance. As about trauma allocators company, but we know it's going to happen. So nna riko zwi raise riko zama wa question to appeal to their conscience. Uri nisingo ite zwino ngo ḓo ita vhi. Mara ne wana mbava ina ḓura ḽa malofha. Yeah. Ni nga si stop. Ani opi mara. Ndiko shavha mina nṋe ndo ḓo fall ready muna ngo to lwala. I get the part you're in go do fana mini mara because I'm trying to think okay sa zwina ni khamba zoti kha dzi politiki in as much as ni go opposa vhathu vhane vha in power there's a chance uri ni nga ḓiphirisa changoni like you said zwo itea kha khotsi yanga so ini muna ni humbulo uri mara niko zwi funa u lwela vhathu na mini mara at the expense of my life. Chief na ndi shasha u fa branga na muthu nda dzula ya na ndo vaya ndo to no second chance I was gone. So now I'm decided I'm going to mind my own business. If it's my time I'm going to die. We can't be cowards. Ringasi bulliwe. Yeah. But at the end, but whenever was Russians, but whenever principled, you are going to be bullied. Neither naming go panda so. Not body was charity. Yeah. Hey. But I'm saying we need to be able to organize ourselves. But whenever a security company, aba protect about we can't be bullied. Happen that was go by Arabos in Kabinami. Mara arana watu barana security company was on the record. Argo jena Capricorn baba ko tangana example. Yeah. Rio jena ngi rio ambango pits. Yeah. Mara ngazi chile nga nyopo. Yeah. And then speaking of Zanyopo, I mean, also let's go to social media now. I see people have been saying whatever they can, social media, and then you seem to have this thing already to retaliate and lawyer. I mean, so how do you handle such things? No, social media. Unenda respond one. Dimusi mutakori muranga panda wa LFO orenga vhathu. Ninga criticize dzangano na criticize statement zwanga mara nisingozama uchinya character yanga. Iwe gotombo on target in a personal level. Abena rina ndiko renga vhathu. People will start to question my credibility. And they will also zvitenda cause those mean corruption because of political parties which must corruption. So rekono buy in vhathu. I took years to build
maimage na chirunzi changa so muthu anga si ako ḓo ntshinya dzina ngo ṱo itela dzi likes kana u itela zwezwi zwine vhathu vha wana kha Facebook muholo yana a vha khou tshinya zwithu zwe nda zwi builder over years nda soko musedza that's why no musa khaula na vhonyi wo dzhena khakhathini and ndi ava the content creator nje ndi dzi supporter dza Venḓa blind we should speak about that also because ndo vhona no vhidza no itela na dzi feature vho Mickey Black na Root Kid na Mnandi ndi a supporter why I can I was able Munada is ndi brayanga ndo kona amba na ra ranger nda vha tela writer dzi transport ra buka na vhudzulo vha ṱwa vha record na Munada why were you doing that and why those two I think all about now one they've always been supportive kha dzi programs dza dzangano vha ya ḓa na musi ri sina tshithu vha ya ḓa vha performa they've been supportive and they are talented nda vhona uri at the same day vha khou performa Munada hone na vhone vha hone nda ri ndi nga ni linka no muthu na they were interested nda vha linka vha tshi wana opportunity na vhone vha jumpa vha tshi shumisa and they didn't disappoint true everyone around a network was still going to link up na vantu and zwa uṱhogwa zwone I think ndino nera tea tumushumisana nepo ndela zwa unity ra ri khou yamba nda khou vhudza uri ndiko to hwala vhaimbi vha Venḓa vhoṱhe ndiyo vha isa Brown Sugar nge Brown Sugar ndike Durban Umhlanga vhaimbi vhoṱhe ukhombo vhafhiyo vhoṱhe ni nga ri nṋe ndi vho ḓala ti zwino ri nga zwi tete ndi itela list na isa vha nda ḓo ṅwalela ri ḓi thoma nga neva vhana vha ri support bo Germany ndo vhona na Germany ndi ma liberator malwane vho galinkuta una vhathu vhane already vha uzwo zwona riṋe ri khou ḓa mini ri khou ḓo ḓivhiwa ti vha supporta program abe zwanḓa zwi a ṱanzwana ndi zwone hezwi ro no fhedza nga havha vho Slender Girl ndi vhathu vhashu avhaḽani hezwi ro no fhedza nga havhaḽa dzi podcast na dzi ṱoḓi a thi na nini roṱhe na zwa zwi a ṱanzwana ti zwino ri mara tendelana zwa pfhala ende tsanga zwi takadza uri tendelana vhathu vha khou ri vhona havhaḽa vhathu vho tendelana phanḓa a tshitshavha no ri khou tea u shuma lwa serasi ngori zwino khou vhathu dzi election milaedza minzhi khou tou ya vhathuni zwa mura zwanḓa zwi a ṱanzwana mara ndi funa no register u vote athi thusa vhathu vha sa vote zwino ri ḓo ita nthu ri khou zwono tomo itwa azvivali ndi khou funa u register and also how do you encourage young people because vhathu vhono I feel like vhono neta zwo ri ri khou soko vote hana tshanduko ine ya khou itea so how do you encourage young people because I think you actually speaking about it ndange ndi a thetshelesa founu dza vhathu ne I think zwine ra ngamba kha vhaswa ndi ngori vhana hovhu matshelo ndi yashu ra vhu litshedzele kha vhabebi vhashu our parents vho tamba role yavho vho ri wonela democracy mara rine ri na vhuḓifhinduleli o vhona zwori hei democracy i ya kona u risa towards economic liberation towards in a era hune u ḓo sina muthu ane khou lala na nḓala towards an era ine muthu muṅwe na muṅwe ane a vha active u ḓo vha tshi khou shuma and hezwi zwithu ri nga si sie vhuḓifhinduleli kha vhabebi vhashu ngori vhana vhashu vha ḓo ri vhudzisa in 15 years vha ri vhe no vhona zwo shango ḽi khou kwashiwa no vhona zwori ikonomi ya vhathu vhaswa i khou fhaṱiwa uri vhathu rine ri vhe na dzi shares no ita mini u ḓo ṅwana wanya khou ni vhudzisa hezwo and ri nga si ra khou ḓa dzi habri ra khou jaiva mapiano they will look at us vha ri ra ri useless ngori at this generation a ri thu achieva zwithu zwinzhi mara I'm saying it is possible uri hava kala vha vhafara ri vha bvise ri dzhene ri ḓi fhaṱele vhumatshelo vhune will be able to account for ngori young people are very talented vhaswa vho dzhena zwikolo mara they don't want to participate in politics ha fhedza khou dzhena mukhanselara a songo vhala bugu a tshi swika ngei soko imisa tshanḓa vha ri ha kona u vhala na dzi council pack mara ini hono no dzula na degree hafhaḽa ngori as long as vheni vhaswa no thanyaho you are not going to stand up na dzhena kha dzi politiki you are going to be led by fools and the fools will determine the rules and the laws dzine dzi ḓo governor miṱa yavhiwa so I'm saying I refuse u dzula fhasi nda vhona shango ḽashu ḽi khou kwashekana whether raimba ri vhanzhi kana raimba ri vhaṱuku mara history ḓi ri humbula uri there were few young people who stood up against this particular system mara khou ase hei ndo asi yashu ri roṱhe ende zwiṅwe zwine ra nga tou amba vhana hei ndo na ra khou ilwa is not a personal battle that's why namusi ndi tshi ilwa hafhaḽa ndi sa koni u athaka muthu thi athaki muthu na muthihi in a personal level mara ndi nga amba nga position ine o i fara hafhaḽani because ndi eno ndo decision dza heneyo position
so nṋe ri khou vhidzela vhathu vha Venḓa, ri khou vhidzela vhathu vha South Africa uri ḓani support a program. We also need financial support. And not ni ri fhe tshelede. Ni badele dzi supplies dzone ta zwikipa, ni tshi kona ni ite dzi gazebo, ni ri itele dzi magnetic sticker, a khou ḓa tshelede ya muthu. Mara if we are to succeed no dzhio ḽa masipala yoṱhe ya Vhembe zwi possible. Mara it needs everyone a tambe role. Yeah. Ngori ri tshi wo thoma vha na dzi service delivery dzi khou benefita roṱhe. Yeah. So ndi khori vhane vha vha concern nga zwine zwa khou ita Vhembe then ri support. Yeah. Ri kwameni. Ni ri thuse ngo wana material ngori currently ndi nṋe ndi ndoṱhe nda khou funda zwithu zwoṱhe izwi. I was gonna come to that, who's actually funding you guys? Because of mudifi kanji maori mudifi una ma outima a serious no maku fund makuwa nga manda ino. No out here serious ndi nṋe ngada. Yeah, because yeah. Yeah. And then also maybe before you I just want to know like what's your take as on the Matlenga Commission? Because I feel like this is news go kwama shango lote so ngoto ndizwi nezwa hapano fedzi na rina inga yana zwiko rukwame zwoṱhe zwine zwa khou itea. No, hela zwithu it gives hope uri we're going towards the right direction. At least Matlenga Commission vhathu vha khou fariwa. Ndiyo ni commission ya thoma ine for right it? Yeah. I more effective. True. I results the revenge. Yeah, true. Mara zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha khou tou zwi cheka ndi zwa zwa national commissioner. Hoyo suspend wao. Ovo ka precautionary suspension. Ndi fani Masemula ne? Ngoro la mfani fani nkosi kana. Honoyo national commissioner. Yeah. Ukho ya court ngori nga non compliance na PFMA. Zwamba zwo ri kha mimasipala yoṱhe. Hava na vha contract vha appoint nga nḓila ina yone. Zwamba na dzi municipal managers dzoṱhe dzi khou tou ya court. Zwino ri khou ni vhidzelela vheni uri ni vhe careful ngori arali na isa swa court nga madlanga ndiswa nga riṋe. Ri ḓo thoma u checka dzi audit report idzi. Yeah. Uri una dziṅwe zwithu zwine zwi khou tshimbilana ri ḓo vula dzi case dza hone. Yeah. Zwino a vha vhe careful vha ita zwithu nga nḓila yo teaho. Look far. And then maybe I don't know Fanga Freedom Day because you're actually speaking about it also on the call. I was like, so I'm still recording on in as much as I want after recording Freedom Day. So what does it actually mean for us as South Africans? Freedom Day is a historical moment in South Africa. How's the 27th of April 1994? Wabona he bathu motendelo vuta. Before 1994 bathu vasatendelo vuta. Hachi vuta bathu vamwe mirapo. Yeah. Zvasara zvikamo zvo bathu vasina voice kha zwino zwa khou tou itea. And bathu nga 1994 vha vhona ita nga muvhuso wa apartheid wavha usiko vhashumela. Vhaṱuwa vha rwa dzi queue vha tshi khou votela mushumo na muvhuso na vhaformini u ḓo vha shumela. Yeah. So zwino ndi 32 years later vhathu vha khou complain. Yeah. Ballotro yo itela upfi muthu a kona u ḓi expressa zwone. Uri u khou farea zwavhuḓi kana vhathu vha na khou muvhusa a vha khou mu fara zwavhuḓi. So zwino vhathu vhanzhi vha understand izwo zwithu ezwo. Ne wana muthu o kwata o vha sina maḓi for 10 years. A swika dovha votera henevho vhathu vha na khou mudzima maḓi. Na wana muthu a sina dzi bada ngori a vha understand uri muthu u ḓi expressa kha ballot. A swika dovha votera vhathu vha na khou mupha dzi bada. Zwino ri khou ri vhaswa a ri register o vota. Ri swike ri ḓi express kha ballot. Arali ri si khou farea zwavhuḓi. Mara arali wena sa na vota dzi pensioners ḓo ṱuwa dza votela nele ḽihoro ḽa vho Mandela la mundende sa zwine vha zwi vhulisa so vha tshi khou dzhia ngori mundende arali vha votela maṅwe madzangano mundende ḓo ṱuwa ende vheni sa vhaswa no rali ni majority mara ngori vho miya vhewo vho register na vhakotsi ya vhena vho makhulu avhiwo vha swika vha ya vha votela zwithu zwithihi ni wane vhe muḓini swika vho ma 7-8 havha ḽa vhathu vho rwa ndi vhararu hafhaḽani ngori ha vhararu vha ṱuwa vha ya vota hu fhedza vha vhona vha na khou decide ndi nyene ngo tea u vhuza ngori vheni vha 7 no decide u dzula mahayani. Yeah, look far. Okay, so no zwi no vote guys. Na nne ndo no vote lo vhala nya ndi muhulwane. So na zwino ndo ḓo register na vote. But then before we close, is there anything chine na nyanga u vhudza vhathu vhayani kana vhathu vhane vha nga vha khou vhona anyone uri okay hapa ndi rine vha ELF and this is what we can actually say to you before we chat and reach vala zwino. No ndo livhuwa. Rine ELF SA Economic Liberators Forum South Africa re go advocate for self liberation. You have waited for the past 32 years and clearly this system is not working for you. And we want to tell you that there's no one who's coming to liberate black people.
But let's organize ourselves. Let's start to build our own economy. Let's start to manufacture basic things like school uniform or school shoes, imigayo, zisibe. But if we start with the basics, we can go to a level where we say we want to manufacture cameras. Yeah. But we need to start from the basics so that we then instill the mentality to say, as black people, we are able to produce and build our own economy. Yeah. Rodibo. Okay. And then is the beret thing? Ndia about 2 hours politiki. Beret ndo irenga ndo ya Burkina Faso. Ndo ya museum ya Thomas Sankara. Ndiko Gudamo. Ngora I also take inspiration from Thomas Sankara. So rego those brenda. Marna number beret ido no brendiwa. Nifuna no go through political school. And we must also prove it beyond reasonable doubt that your mind is liberated. Or being a liberator is a lifestyle, it's a theory. Yeah. Record about when I go to the producer, people are doing something about their circumstances. And then speaking of Burkina Faso, what do you think of that guy that's actually the leader there now? Is it what the Western countries are actually doing? No, I support some of his policies, but where we don't agree is on the issue where he no longer allowed democracy where people can vote because now it's a military state. Don't you think No, there must be a transition time where you then works in liberating the mentality so that people can then understand. But you cannot be a permanent leader. People must be able to express themselves if you are working for them or not. I think dictators have been working sometimes, eh? No, we must just have strict policies. But I'm still saying people must be allowed a voice. Okay. People must be allowed a voice. You can't take away people's voice. Yeah. But I do agree with some of the policies that he has been doing, especially being pro-development and also being pro that people must produce, manufacture. I think his policies are aligned with our policies. But and now we believe them cannot be a permanent leader. Yeah. True. So people must enter. They must be given enough time. They must deliver. If you fail, you must move. Okay, look up and then you need to know about politics. So and then the sum to our ELF, and then also what the ambas new and then now so start new vote and register and register new vote and forward to for than the. So this is me with the Black Ocean. I'll see you on the next one. Really Nanda. ndone vhudza zwo ri podcast i na mudzimu nga ngomu ende a zwa vhukuma ri zwinwele. I love you, homie. I love you too, homie. Past 5 amashero uri utako and rufuso nga 3 rozo fani oni nga idela company cheho